na kuthi ndini wa Mauvoo angi ndini wa kaunti ya Masako kavindanika amanyiwa ala manekie mitiani minene metelete ulika maskulu ase ni makulwa kuthoima maskulu ala cianasio yulika na muno maskulu makiene kana private schools na kuikithia kana ni maandikithitwe ni muvea wa kisomo uwanenwa ni Frederick Mugo ulani ofisa wa kuikithia wailu wa maskulu ovamwe na kisomo kisio kwi amanyiwa sub-countini ya Kangundo. Boni Mutisia na Mauvoo onthe. Ni wala maneki mitiani minene nimekwatiwa kwambia ulika maskulu ni twe moini u na USA ni makulu kwithwa mengunu na kuthoima maskulu ala meotwa ciana cio na kuikithia kana ni maandikithitwe ni muvea wa kisomo. Uwanenwa ni Fred Mugo na ulani ofisa wa kuikithia wailu wa maskulu ovamwe na kisomo chailu ndeni wa sub-countini ya Kangundo. Kazi yetu haswa ni kukagua mashule na kuona ya kwamba yametimiza yale yanahitajika ili kupatiana masomo ya hali ya juu kwa watoto wetu. Shule hii tuko hapa leo, tulikuwa tumeungana na wazazi na watoto kwa ajili ya kuwazawadi wale wamefanya vyema. Itino kwithwa cia mumetheo na nzika na skulu cia kiene yuni makulu ambayo vika ofisini wa kisomo na kuikithia kana skulu imwe ni mbandikithie na vala mena nzika mainewa uthei wa skulu hii inajulikana na ofisi. Na ni muhimu sana hata kwa wazazi wakipeleka watoto wao kwa mashule haswa hizi private schools wahakikishe kwamba hiyo shule imesajiliwa na Wizara ya Elimu, kwa sababu isipokuwa hivyo kutakuwa na shinda baadaye. Mzazi akihakikisha hivyo atapata shule imesajiliwa, basi anaweza register ama peleka mtoto wake kwa hiyo shule. Na akiwa na tashwishwi akija kwa ofisi zetu, tuko na records za zile shule zimekuwa registered na tutampatia hiyo hakikisho. Aitetea kisomo kuyamanyiwa mugoni wa malirikanya sei kana skulu cia kiene sikwata cia ilovia kumakula kuya sei indi serikali na yu vevata wa sei kuyovaka vyo kuli na kumanda ilovia kusomethia ciana cio kenda kwisuvia kuvalucha amanyiwa. Jambo lingine tungetaka kuhimiza wazazi na washikandao wote ni kwamba source of revenue ya private schools ni wazazi. Kwa hivyo wazazi pia lazima wachukue jukumu lao kwa kusupport shule, kwa kulipa karo, ili nayo management ya shule iweze kupanga mipango yao vizuri ili kupatia watoto quality education. Na ni vizuri kwa sababu tunajua wazazi wengi wanajua hilo jukumu, na tukienda hivyo masomo ya watoto wetu itakamilika na yatakuwa quality education for the good of our children and the future of our country. Di ripoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma Kangundo ni tawa Boni Mutisia. Atwai mamota musini wa Kitui ni makulwa kutwa mota sio na uu munene kavindaka amanyiwa maende na kuvinga maskulu. Uwa wetwa ni ene ivila si atwai matu mota musini wa Kitui itino wakwithiwa mumanyiwa umwe anatiwe ni thayu kumanwa na mbanga ya kamota enukite uthumoni munini kana midterm mwaini muthelu. Onesmus Chalo ni livota wito. Wito numa kwa atui matu mota musini wa Kitui kwithwa memetha na kutoa mota siombola kavindanika manywa movinga skulu. Uwa weto niene kivila matui matu mota musini wa Kitui matongweni Kelvin Cheu. Nena nikana nundu wiki ni uno maskulu ni movikio yo vingwa. Nituithitwa tukusia mbanga mbingi nundu wa maboda kutoa kiviki mazembetie na vamwe na mangali. Yukila tukwenda okulia muthanani wa uni nundu iwe skulu itono vingwa sionze kwa jumla. Nikulazia andu boda boda Kitui town na Kalungu tutwae boda Kavola undu batoneka nikenda weza kwithia twe naso ya mbanga nweza kwithia netwa zo ya mbanga nundu ivinda ila ingi netwe mbanga katika majengo na wikililie na weza kwithia kindu chuki yatu ikanesa nundu ni akia mwana au maskulu avikie musi wake muima ti kweza kwithia au maskulu muima na musi wake akikunwa simu yewe ni wavikie otwetha yukana ni womia no tabia mabezi ma motorbike niko malilika kana wigione wigi wako pinga na omonzi jana nizo pinga nizikweno ka wigiona na kila ndo matabia ni last ile niko na ya nambanga cia balabalani cia chana ya skulu zinokaza kwithia jana ni kuitwe mundu no kuja sembete na ukweza kwithia
kwanza ya kuyuze mbede mwendo wa haraka kweza kwezi asiana nizia vikia kugua ingizi hapa lukanga sio mianga kwa kila geba ndiko malika nikana muzimu no wa asiana ya zikulu neto twa motorbike kwanza la elite kweza kwezi neto azobya sisi ana sio kaza kwezi muzie eno elete kana nwezi zikulu ni bingiwe na bandu bakana koke ezo kwa mana maiti. That is very bad. Owe uketi na wakwithwa manywa aingi maitumia tumota kwinukela mavinga maskulu na vala manywa aingi manavikia na kumea na aingi manatuene thaika vindani kala manokitwa thumu munini kana mid-term. Kusungale mbonda mwana wa skulu abiga bala bailete atwavele kwanzela ya ilete na bathu bagathi nesa kenge owatwa amaitu nimo oyupena sila ula twende na kumasila na kusila mundu tukweza kumuona anywete okay atweka no kutwa mbonda kana mukoka anoko customers they are claiming etwandu anywete niki mundu zitokoza kibikibi yake na tukametwa bala ya elite atwemoza immediately effect niko bingo na nololo netwa bala ba elite na kindu chini jodo ende na kusinga teya nodi tukona and magana kodesa alangi niki bwa ugwide dayo wende kodesa mundu longe nondu acho twisobye idiene osubye customer waku nondo wa maisha maone na uke na masini mendeka kusianya ciana cio kavindani ka skulu ciembinge no kana methwe me andu makwikwa muthenyani wa one lagingi ngule ni kana omela maboda methitwe na mituete misio ya kusakwithia ivindani ni omo take advantage ya kukwazia cia skulu makaiya momba na mondo alangi ni monga misindu sunundu chucha endea twikethwa na atongo maka ivinda yukite tala twinamo Kitui kwa mfano itwe na ngavana mundu muka na MP wa Kitui South, MP wa Kitui West na atongo ya langi kwau nikulia ndungea mheshimiwa Elena Ken kwa wela wende kuthukuma musio nundu twikwenda kwiza kwithia na thina wa atongo maka kwau ni mukulacia ende kwatia na tizivyo na kuza kwithia netu atembea na wasio mwe ngiripoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma kaunti ya Kitui neta Onesmus Chal Mbe wa aimi maanaili na miongo ina kuma Voi ni Taita Taveta County ni mavikia na kumina masomo ala manaende igwe ni Mauvoo wa Farmer Field School kana FFS ula unakwetu mbau ni serikali ya county isu ya Taita Taveta. Governor wa county isu Granton Samboja ni watu ongea Mauvoo wa maundu ma uimi kana fao kutethesia aimi ma county ya Taita Taveta ekaitu kwate Mauvoo onde. Kusema kweli katika hali hii tutaweza kubadilisha hata manyumba zetu, tutaweza badilisha hata katika majirani wale ambao hawajafika katika shule hii, tutaweza kuwaelimisha na kuinua jamii kwa jumla ili tukaweze kuwa na mafunzo bora hasa katika ulezi wa kuku na hasa katika kukuza kuku kwa haraka kwa ajili kuna faida hapo. Tunapozikuza katika miezi minne na ifike hali hii, kusema kweli kwa mtu ambaye ama zikipata soko tunaweza kuziuza mapema na hata kuweza kutoa katika hali ya chini ile ambayo tuko nayo katika hali ya umaskini na hata tukaweza kuinuka. Mradi tukipata soko tutaweza kupiga hatua. Tuna imani watoto wetu tutawasomesha, tuna imani ya kwamba hata jamii itabadilika na kila mmoja atakuwa katika hali ya sawa na tutashukuru sote. Kila field school huwa iko na wakulima wa 30. Kila wakati wakija mafunzo ambayo iko hapa ni juu ya kuku ya kienyeji, pojo na mtama, ukuzaji wa pojo na mtama na ukuzaji wa mboga katika ile ambayo tunaita kitchen gardening. Kwa hivyo tukisema management zile ambazo zinaitwa management practices ni kwamba ni namna gani ambao mkulima anaweza akakuza kuku kutumia chakula ile ambayo iko na apate mazao kwa wakati ufao. Na mfano huu ni kuku ambazo zimekuzwa tangu mkulima apatiwe kuku vifaranga. Utaona kuku ambazo zimekuzwa kutumia chakula tofauti mpaka zikatimia kilo 3 mpaka kilo 5 kwa muda mfupi sana, kwa muda kama miezi 4 hivi. So tunasema shukrani sana kwa shirika la FAO ambao tumefanya nalo kazi kwa kaunti hii. Now hii ni model ambao kama department
tunataka kutumia kufikia wakulima wengi zaidi. Wakulima ambao tunatarajia hii area ambao tunaweza tukawafikia kufuatia hii haya mafunzo ambayo imetokea hapa Mwengere, ni kwamba tunatarajia kwamba tutafikia wakulima zaidi ya 6,000, kwa sababu hawa wakulima ambao wamekuwa trained leo ni wakulima ambao watatumia vile kutrain wenzao. Musiaisia livoti isu ya Taita Taveta niyo kutunenga ukwata uthumu munini hini ndukathivasa ninisoketheti o mituki na Mauvoo mbeange nthini wa Vilingi wa Mauvoo. Mukamba aisie ngundi yambe niyo kau indi nisia wetina neka vila niambia wengi mukamba ni wisisia kusandongoi inyusa muluo yu vaiku nyomuluo nondo Vilingi ni wabubwa ukamba witu ni museo na wilato ndi ito Mutongo TV kwatanyo ya mukamba ni twafika Mauvoo mawo makele mavuti no konya uteti utanithia na nima no manithwa bandi ni wa Vilingi wa Mauvoo metha maitu mengunu kilandwani ukamba witu kuma ketwinzini mwika make ono mama sako mamoka nenyo mama sako mwika nyamae ono mama kuene matinda Anaitu maisio siake suwani nginyamu sieni munene wa Kenya ilovi kitambasie kwata iki lalawa nondu woni wenyu wa Mauvoo ni wathela itina wa Vilingi kuvuvwa yu mwe makwata mema vyo maumete ito cha kimwe kiruanda na ngwatanio ni vina yu Mutongo TV nikoka memekoka kama visa alake ukwatanya mukamba Mutongo TV ngwatanio ya mukamba nitwavika musese witu mwendwa Mutongo TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma no tumevusa ye kuvikia mamilioni ma andu alama tosia isi ya kila muthenya kwa kutangasithia biasala waku kana kumanithia alame vasa ila mwendo waku watutia kwisila imanithia sia iko kwa Mauvoo mbeange tuvikia kwisila nambani ya simu noti 114 kenda ile 18 itatu monza kana ututumie email kwisila sales@mutongotv.co.ke. Mutongo TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatanie twaile biasala situ. Nina uthocha hengi musiaisia tutambanie imwe ngina mwiso wa Mauvoo maitu muthenani wa umuthi
Amani National Congress kana NCA ni wambisia mavundisio ma uteti ma muvea wa aka vala chama kiucha ikithia ivinda ya usakwani ya vika tamaka nengane unyuvani musio utewa kwe kiangaliko imwe oingi ni chamenda aka meyumilie kwa wingi kwithiwa makanenga aka ivila mwene kivila wa chama ki na ulani Musalia Mudavadi ni wasia kwambisia iseso yu taundu wavata kukwata aka mbau ilivoti yonde. Kenya is, the solution is women. And if you ask me what is our plan must be women. And if you ask what is the strategy must be women. So women are the plan, women are the strategy, and women are the solution. We need to pull together, we need to encourage you, because you always encourage us. But we need to also do the same. They say, scratch my back and I shall scratch yours. So we need to have that. When we talk of Uchumi Bora, that is exactly what is really biting us today. We are living beyond our means. We are talking every other day, even in Kiambaa where you have been campaigning, you are also there. Even in areas where we thought or where people assumed that poverty has been put aside. The truth of the matter is that food baskets have had to be distributed in Kiambaa. Yes. And people fight for it. And people fight for that. Kupata kale kaunga, mafuta, labda sijui na nini kama kuna sabuni na nini. It has reached that stage in regions that we never imagined we would see that level of poverty. So we must work. We must not dehumanize our people. We must retrace our steps and get things right. We must work towards improving the production side. Let us produce, then consume, but let us not constantly be in a state of consumption. Because this is where we are. Constantly just saying we are consuming, but we are not thinking about how can we multiply what we seem to be consuming. So we are all rushing in for the very little that is there. I just want to say I'll continue being with you, working with you. Let us hold this country together. Let us hold our party together. Let us prepare as we move forward, follow the guidelines of IEBC, the timetables, because all this will have a factor. There's no free business anymore. You have to follow up very, very carefully on what is going on so that you can also take your space appropriately. Don't say that our space shall be given. No. Take it. Fight for it. Push yourselves there. Akamba nimesikie kwa kutia uvano kila vandu mauma maondoni mawasi wa mavisa ivinda yini matite uvano kuya Mombasa. Mwandiki witu wa kisuani Angelina Muse nuthaie yatu na thokea ikundi yinguma ya Akamba Handcraft Limited. Ikundi ya Akamba na ala meyumitie na gukwati ya utandithia wa wasi wa mavisa kauntini ya Mombasa na ukambani na nthi yonthe. Na iva nilivoti yemwana ya Akamba na wanake wo naki ni kilungu cha Keli change waino.
Musiaisia otondo nina kwathite kilunguni kiambeni kana ningukuelesya undu utanthia wa mavisa a utwaiswa ye mwasi wa mavisa a minana na kwasa evisa yake yivia wava. Festus Mboya no kutuelesya utanthia u undu utwaiwa va akamba Handcraft Industry Limited. Mamina kokaba pe staff alama receive ya mavisa maketha na record ya kuonania evisa yune ya likandukane na inde ya likandukane yuithiwa pandu basio nondo display uyithia customer kana muthoyoka nitheneke nesa na tondu ngwendo mwalesya nitithana nduka kundu kwile yuba ati ni retail shop kana ni nduka la ya talii na bengi ngalikwe yengi ya wholesale shop kana yubala andu ala menda kwa wingi kana nundu wa business matono thi makawa utho yo muthea nje banini nundu ba kwa wingi. Ngikia mama vindi ngitwa showroom ngikia price ya kwa bano jandeka ngikia label namba yakwa ya kamba na price languta kitwa ba showroom muzungu ka thoa pesa zi katika account yakwa ngizo la wafosa njoka njende nawe yuna mweno yuna amino sovya yuethia ni musungu ino nandike laki ngiliane imwe ngiliane munu ndazia ngalamela nuwete kitingi kwe kata idha ngiliwa tayane mo Itina wa asi ama amevisa kutoa mavisa mondukane na kufikia kuthoeswa atalii maivanga wa ata nitwendie kumanya usungio wa ikulio yina Festus Mboya aelesya ta u twakwika replacement yunundu ba kila member either na 10 kana allowed kana na bylaws ya society ailo banga mavisa 10 kwa hiyo maanisha thanu twele pe 100 kwa hiyo yete for replacement yuithia mavisa make ni metha me 10 ingi waya yete la customer ingi na yuta customer member minote visa yake pe deductions twika like here katika nduka ene tumutila 20% of the sales ni kumaanisha etha ni ngili omwe nitutilangi maneli maana sweli commission yesu to leader no nenga 10% akathina yo aite customer na itute retain 10% kana komi kwa kila yana nundu chama kiki expenses yacho cia urani wewe ya uwithia wana mawito meva Julius Mwatu ula niwe mwene kivila kambunini uno nukutwelesya mawito ala maumana na wea u changamoto la dubitiane mbingi mavindamwe nikuka vikogethia itingi hivo nundu sienda kuwa miundani ya ene na mundu atema muti ula pengine utekwenda kana muti ula umuvingisa mundani mundu endo ingitene mayesi kupanda miti mingi kondo rute na alama enda utema ni mamandaika sometimes mage kala mundu maizo mekwate nikitha maende changamoto elengi ni uya kuthukuma kwivina kumba kitingi kisa kumile visa ni uya mwingi na mabina mwetu kwa saa capital pengine nundu undula umbatiwa kuna musasa nolo kuna musasa nuwe vanongi na ivundi edha mbesa amina kumbe visa aive mundu wa musasa mundu wa mauta mundu kwa kitingi na mwene kitingi namo asimama visa ani makuelesya mawito ala maviti ya mevo kwithiwa wia uni muito ota undu makuelesya utondu mwewa uya ni muito na ibinda yingi no witha ni wia wa season ndutindia au ibo kila mwai kila muthenya ni muka ukethia ni season ukethia tondu na mina order ya etha ni umbia mundu mabisa atano ngwikala mithenya ayisa kuka ingi nundu wa marketing kindu cia muthembosu ibana nage lakini kwa yu wewe ati muzio muno winthi no kwananisia nondo wa corona na we changamoto mbingi nondo na material me yolo na kila kingi mavisa yiti goma kwa wingi nondo soko tinzio changamoto ila zigwa ni
madilu ala tumeane mande na kwambata muno na ito owe au ito market ile ndino ndo akwetha lima iko goethia madilu kola tukwoza maende na kwambata lakini ba odaliwe ndi kwa hiyo ethia pena changamoto ona kutuika wasiwa mavisa wina mawito maingi ota undu maelesya indi no maende na kuikia kithito uyani uni kana mavikie kuikia kaindo ngusuni etina wa mavisa kuaswa kusolo na kuva kwa langi vano nivo mavikia kuetwe nindini wanduka ila mavisa ano methi wa motewa na vala methi wa motewa matho wa mekivathukanio kilungu kiki mwanya kiombanio na kuetwe kwa kuninye Angelina Mose. Ikundi ya akandi wa kisioni cha Kiangini Kathonsweni mena undu wa kutania itina wa kukwata utethio wa mbui kuma kikundini kimwe cha kukilia Mwaitu. Caleb Chalo nuthokiie kikundi kiu na Eva ni livoti yake. Ni Mwaitu kuma kisio cha Kiangini kila Kathonsweni ward itina wa ikundi mwete ya serikali na ile isikanie ta Youth Empowerment and Support Team itongowe ni Kennedy Maneno kumanenga mbui cia kuendea na miradi yo ila imwe vamwe na kwethia mbui tanzemwe ya kumatwika lakini ngai ya munuvani kana mwithiwe mutona kuko rutethecia thini woti wani witu nenda kumwia ne asandi nundu akuka na nditungia ngai muvea nundu otethio la marutethia na wa mbui ni wisila wanenga mundu kindu kitono mutethia une wake ugethia aichona wisi nutono nenga mundu lewo mundi u na uni uyethia ni wiyamina lakini mbui imwe atunenga mundi u withia no tethio witu muno nundu ila cia ciana ugethia tutona kwitethia na iketha itono tutwaisya mokwati witu nambe twindiki ukwatini ni aciona mwasisia environment undu thili ithi gikundi giki tuchaka ndiwe ithi twithana ngwatanio ya kutethania nitumba na imwe kwa mwi tukaumanizo silingi yana otukanenga membo umwe ya kai aketechi na ithi kila yitu bangire ithi twendo songanga basa ninye chialeti wa gikundi cha ndiwa kila chukio mundi toka komana na Keni na nitungianga imuvea nundu Keni ni woka na ni wanenga ikundi cia ndiwa mbui na tino tanu munene nundu ikundi ndiwa ibetindiwa iko thao lilikanwa lakini wano ndo lilikanine ta mwana witu kwa une tungianga imuvea na ndimutungia uvea wa mwana na ndimwende o kutethia ndu ni kwitha ndoloka sela watethisi ibeti nisi atumio kila kuma okune ikundi ya mwika ungu wa Kennedy Maneno oyu ivaniwe kufikia ikundi kauta cia mama ndiwa nthini wa muvango na wala metha maitwa isia vawa dinenu ya Kathonsweni elelo cha kumaete ya mbui cia kwithia nikenda withia ni mongelelo kwati nimatona kwitha nimatona kwata mbui ikaendea na kusiana kilo mwe waka kwata mbui ukethia nimatona makwatikani pata o tawa school fees notona kwata mbui akakwata mbesa akaithia mwana school fees ukethia waona eona thina musini ndio na chao ya notona kwata mbui akakwata chao ya kielelo kinene ni kukilia Mwaitu na muno akandiwa withie meno kwati no itina wakavinda kanini itina wakikundiki kumavikia atoi mato mota na kumeke ya mitambo ya kuthambia mota sio ndini wa soko wa Kathonsweni. Vilingi wa Mauvoo kumava Kathonsweni kaunti ya Makueni ndi reportia Neta wa Caleb Chalo wa Motonga. Musesia nutungia muvea wimwanya nundu wa kutambanya na kwa nthini wa Vilingi wa Mauvoo ndio tungia muvea ungi wimwanya nundu wa kalanthini wa mitambo ya Mutongo TV na indi ni kuendea usesia museo wa kilungu kila chukite cha DJ Biado na indi tukomane oni saa 2:30 nthini wa kilungu cha Inengo kwa uyu Tiwainesa.